So good luck today. We're gonna have fun today. Make sure you get plenty of water. It's gonna be warm. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Da li vam je ovo prvi put da trčite maraton? Meni je. Ne. Meni je drugi put, prošle godine sam trčao i sad. Moj treći. I moj. Koje su vaše očekivanja? Da li imate neko vreme koje želite da pobedite? Sat 40, bit će okej. Čisto da završimo 5 sati. Da dođem na kraj sa nasmehom na licu, evo to. Koliko dugo ste se pripremali za ovaj maraton? Pa aktivno tokom cijele godine. 5 meseci. Pa iskreno nisam se nešto ni spremao. Samo vizualizacija, posljednjih 3 mjeseca samo razmišljaš o tome. Pojavimo se i to je to. Koje su vaše očekivanja onda za ovu godinu? Ispod 2 sata, ali zadovoljstvo pre svega. Uživanje u Beogradu je trčati zadovoljstvo. Beograde, 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 na ušću dveju reka ispod Davale. Beograde, 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 već vekovima Look at all the runners! Šta uključuje trening za maraton? Da li je samo trčanje ili još neke druge vežbe radite pored trčanja? Samo želja i to je to. Radio sam prvih par meseci dužinu, posle sam prešao malo na brzinu. Dužina i samo dužina. Good luck today. We're gonna have fun today. Make sure you get plenty of water. It's gonna be warm. And think of all the people that are supporting you and love you and want you to cross the line. The most important thing is to finish today. So make sure you finish. Da, još jedno pitanje, da li čitate Men's Health možda? Da. A da li imate neki ritual pred? Naravno. Koji je to? Šljapkanje po guzi, da, i 3 put po WC, da, to je to.